Nay, sabidong mo't na itay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kaw. Anya? Laklakayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon, tay? No personal na gamit. Saan yung bibiyangan? Dito'y lang ti pangidol-duli na kita sa guys. Ikaw, nawan mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Hinggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kan iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag na orasyo amin papagayam. Sakbay na, pagyamanan na kayo amin, iti ano siya mang subsuporta, iti drama tayo nga unay daytan kaka, ken anaraar tinamnama. Kastama at karag iti amin a vlogs, dito'y YouTube channel tayo, Jor Drama Tips TV. Ulitin, agyaman kami kada kayo, da kayo ti inspirasyon ni. Manipod iti Triple R Productions, isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan arapauluan. Pagpambar mo ti kabagyam. Dito'y programa tayo, o naidaytan kaka. Ay, itay ka pa ya sa pulen balog. Adda kalagayam dito'y. Nagawan mo tinabay mo. Ay, tinggiyot mo bakal. Ilawis na ti kabagyak. Di ka anakan ni Rose. Rose ka anakan. Ni bakit ka? Ah, kasta ka di, Uncle? Da kayo matgayam ti asawa ni Uncle. Itala makita kayo, nana. Auntie, kunak ko ma. Ita ka mo lang amin ang nagbakasyon dito'y lugar tayo, balasang ko. Bakit? Agawid ka. Ta sa kapal lang ti makaamoy ti sanga elita. Tanay, kababain mo't ka ni kabagyan no, panawak ina kat inawis takmay. Sige ang arod, no isuti ko nam. Balasang ko, panawan kayo pa'y Walang di, okay lang. Na. Kinusila panak ni bagat iti nakasaksakit. Diyak mo nga adda ka kaanakan. Luamok la kumadi itay payagsapa nga adda ak ditaw. Biglaan nga min daytoy ayo umay ko, Uncle. Agbak and forth ak mutlaeng. Kasta ka day. Wan, Uncle. Imayak lang ang higitirasyon kan kwarta dananang kentatang. Kaya't kumut ida makasarsarita tani, agawid akmut lang. Kasta? Wan, Uncle. Inayaban lang arudo ni bakit na, di pa'y laagawid. Saan mimot nga inawis? Nay, ada ka di ibagbagam kabagyan. Ko, Uncle. Agawid kayo, tani ay ayaban na kayo ni bakit yun? Unay daytan kaka. Apay mo't dadya at tao, manong. O sino? Ni Uncle Timbyong Apay aya? Saan mong samot nga inawis? Saan mo ta talaga? Idi sinukon ni bakit na pinagpambar na nga inawis yo. Kasjay na dajay. Numakasay op iti paskan. Mapan nga uray saan na nga awisan. Sumarnon tumot ni bakit na nga unget ta saan na nagpakada. Inton kuan, pagpambarnan di akin paskan. Nga isokot inawis da nga uray saan mo. Nadlaw ko nga rod itay.
Nasubsuban adagos ti pungtot ni bakit na, idimbaga na nga inawis ko. No kabagyan ngamin ni tatatim yung ti agawis. Palubusan ni Nana Narda tama ba eh? Kasta ka di? Uy, agabu sumot tatatim yung. Kanayon nga ulbudan na ni bakit na. Anya? Unay daytan kaka? Nagpuskol tarupam timyong. Apay manan ba kay? Daman basol ka na dya ka ambaw? Amom ti pagbasbasulam ti igagagaram. Ay unay daytan kaka. Uray saan da ka nginaw-awes. Nagpuskol tarupam at dumarup iti pasken. Unay mo't ta dumarupan bakit? Katalagamat. No sa anak lama bain kini ka anakam. Pinagsasawang ka kuman iti sana malamlamot ti aso. Mabainak lang amin ka, takabagyam, angam agram kan. Ay, bakit? Maminsan pa'y nga ramidem ti kasta takitaam, ti saan mo pa'y anakit kita iti unos ti panagbiag mo. Ay, unay daytan kaka. Ay, da kayo mo't Narda. Nakitam ng kalmaw. Makit-kita ko ta kanayon antay. Ay ti kayat ko asawan, ita akan nito. Ita ngamin na nagpukaw manan. Ay, biro kanyo karagitipas ka nantay. Un nga raw. Kunak anod da dito eh. Agkita kayo pa itipaskan dita, ta sigurado, masarakan yun yung kaltimyong. Di lagbain da dya tao. Basta pasken mapan, uray awan ti awis ken ko na. Nagpuskol ti panagrup-rupa na. Ay, unay daytan kaka. Nay, da kayo mo, Uncle Timyong. Wen baraw, siyak nga raw. Kagap-gapo ni ang tinarda dito, makapungto tamang sapsapol ka na kayaw. Ay, kasday na dahil at tao. Bayan nyo laang. Kasanon no, maluwan na kayo iti sango may, Uncle. Bayan mi kadilata. Well, bayan nyo laang. Siyak ti makaamaw. Maluwan nyo man, kasta ka day. Ay saan Anyang arog nga iti aramidon niyaw. Itayayaw, ti bagiyaw. Day, apay kit din ngay nga itayak ti bagay. Kakaisula nga adasakak. Tumaraya ko na. Ay, unay daytan kaka. Day. Libakad ti sumungan. Nakita na kaon. Unang paisaw. Ibagayaw nga inawis dak Saan namin nga agungay no ibagak akabagyak ti mga awis kanya. Anya? Ipasubo na kami pa nga agulbo dang kan. Unay daytan. Imayak dito'y itay, kat kunada adida kamot inawes. Iso adida mo no sa dino tayan mo. Aman bakit? Inawis lak. Saan aya nga itay dinamag ko, Jerome? Kat kunamat, asaan nyo ngay nawawes, iso nga awan dito'y. Kwa, ante. Saan dak nga inawis nagpaso itay sapsapulan lak. Ngamitay limabasak dito'y. Inawis dakaon. Dayta, tipod na. Iso nga agawid kan bakay. Ta sumaruno akton ken ka. Sige nga rod, Jerome, kaanakan. Agawid ak nga roden Di na ko silapan bakit. Sumaruno kan to nga roden tanay. Ado na ti trabaho di balay. Danag mon aya. Nalakalaang dayta. Para makita tilain mo itong madamdama. Unay daytan kaka. Di kalaagbain mo't bakit? Sika rumbang agbain. Uray di da kaw awisin ngamin. Mapan mo ipilit tabagim tapno awisin da ka. Unay daytan kaka.
Si kalang ayat yan dabain na. Amok mo tagbain Sapay la kuma. Ha? Uray ka bagyam, no di da ka inawe sang kamapmapan takababaeng. Isumay. Sa anak mo mapan na awan awis kanyak. Apay nga ron nga bagbagada, amapan kalatta uray awan ti awes. Dahil dyan, timakun ko na nga, impromptu. English na dyan bakay. At ti kayat na asawan, kat biglaan. Kasano ko mabiglaan? Kano ti pasken ka maplano, sakbay ang maaramin. Ay, kasti na dyan bakay. Di mong tumot maaw-awatan. Ay natimyong maawatak ti garaw mo. Ay, denggenak pa'y abakay. Kasti na dyan. Noon naira na alimmabasak kat nakita dak. Awisin da kaon. Sa mapanak mo dun, tanarigat timang pabaeng. Dayta, ti saan mo ana panunot. Nakita da kagayam, di awisin da ka. Narigat mo't no di da ka awisin ka, nakita da ka lang arudan. Ngumadakan ka numapan ka mo't adagos. Ta, kaslamakan dayta, panangan ko makitlimabas ka, kadaw yan nga awisin da ka. Umay ka, tamangan tayo kunada. Alangan mo't nga dumuklos ka laadagos iti panganan. Ulit na dumuklos. Kasta, ti kaarig na, dahil biglaan nga awis nga bagbagam. Umay ka pa'y dumagas, kunada laeng. Isuasaan ka dumuklos adagos iti lamisaan. Unay mo't dahil ta dumuklos asa omon, bakit? Ada ka mo, Timyong. Wan ikay. Asino tinangawis kan ka? Katno da kayaw. Ay di nakman pagbalin na nakabaw Taan na lawag pa yung kristal ti panunot ko. Ay, unay dahil tang kaka. Iso adi na ka daw awisan. Tapagpambar na kami matan na kapagyam tunggalan da paskan. Ay, isan mo't ikay? Amom nga men, ano kabagyam ti mangawis kan ka palubusan na kaninarda. Ngam sa bali at tao, kat may turad na kapag sasawan iti sango da. Ay, isumay. Isungaron nga ibagbagak nga inawis da. Tadyak kaya ta maibabain kami adwa kan ninarda, ikay. Kapay nga minaya, tanagalisto ka mapanitipas kan ti tao. Ay, awan mabalin ko at awisin dak, Mike. Anya nga awan mabalin nga bagbagam. Agsaan ka mata? Saan tado ti trabaho kunam mata? Sana day talalistom, amapan makilamot. Unay day tan kaka. Awan laka din ti sabali akasukar day ta abalikas ikay. Nagalas sa dingdinggan. May bagay, itinagalas nga ramid mo. Ay unay day tan ikay. Panawan kay manlangan ta mapilwana ka. Napay, di mo kaya ta denggan ti kinapudnaw. Denggam, tapno mo ko o kiti kaunggam. Imo ko ok nga rodan. Kasla maparparan tito lang ka iti panagsa sa uyo akasta. Ay, unay day kang kaka. Bakit? Agpakadaak tapno awan pakabasbasulak. Papanam. Awisan na ni pari Oscar. Bunyag di buridak na. Kababain, saan ka amapaan? Tasyak ti makamukin ni Oscar. Ibagaak nga do ti pakakumikuman ta. Anya, ay nagrigat ti mang pabain bakit? Nagrigat kunam? Kituan. Kanayon naktupay a pabainan. Amin nakiddaw ko kat pabainam. Awan matikinid daw mo apinaay ka. Kanayon akid dawag asaan ka adumarup iti pasken ta kababaen. Ngem pagaayat mo mat. Pagpambar mo ti kabagyam. Sa bali mo't aday tabakit. Timyong, kasinsi! Nay. Ti kasinsin ka. Umay kayo kung ipag ta nabasit pas karmay. Umay kayo itan.
Sakay ka anak pa itayan ni Kasinsin Ramon, kaawisak mo't ina. Pasken man na dayan bakay. Nangig mo bay. Inawis nak ti kabagyak. Anyat makunam. Na, dadamagan ayaday tatimyong. Kaano pa'y pinaay ko ti awis ti kabagyam. Amom day ta. Ngem ore awan pasken ti kabagyam. Ibagbagam nga dapasken datap no makalusot kalaan. Kaano nga tangagbalbaliw ka. Jak amon ti aramideken ka, timyong. Ngem daytoy ti makunak. Urayem akabagyam lang amis mo ti mangsupalpalken ka. Iti kinalaing mo adumuklos iti punsyunan. Saan kun nga urayan na mapasamak na ita bakit? Basta saan na kumabot na paritan nga uminom iti basit. Kan agpulutan iti adaw. May bagakon. Basta dito yung bukod ta pagdaangan uminumak mo ta kan agpulutan na. Iti kasta. Saan ako nga agbirok ijerwar. Adamot na kemaw. Apay nga italaan nga mapanunot mo dayta. Adito'y laengan balay ti uminumam. Kastay ko na akong. No kabagyam nga minti mga awisken ka. Si papalubusak tamabainak. Ngam saan ka kumamot nga agabuso. Tapno nasaya at laeng tilangen ta nga agasawa. Tiriga na nga men. Kat pagpambar mo. Ti kabagyam. Angam, no isukat nak iti punsyon. Kadaaw awis. Ay makaamukan no isukat kamutan. Oray mo daytan bakit? No nasaya at ti panagkinaawatan ti agasawa, naragsak ti panagdana. Ngem no sabali ti ipangpangruna ti asawa, ay ket ditan ti pangrugyan ti apa nga agtungpali ti sina. Ditan gagayem ti naggibusan ti pakasaritaan na napauluan. Pagpambar mo ti kabagyam. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panagdingeg.